Manipuri literature, especially Tripura Manipuri literature, that is in nursery kadangai. I am a very novice. Kindergarten kadangai aduna suikiba lankiba yauragasu any subject to correction. I want the haibira I satra ama oina harauta yamna lausunjige. No, you're genius. Oza krumjeri. I think nasi paper as a poet masamak sida lecture. Krishna Birumangolna iba Maitei Gisinglida Mihul Chongdre Haiba saying asida epicenter orga focus tauraga Haizagadori ba paper ni paper se yengaga pajarage aina macham oiba highlight oiba ojage yamna distinctive oiba yamna significant oiba point khara aduga oza se karamba literary trend in Manipuri literature, especially Tripura, karamba mapamda mase oza se thambayage haibagi aigi attempt ni chumbayai lambayai. The paper, the name of the paper is Crisis of a Demolished Future, Conflict, Tradition, and the Degradation of Humanity in Krishna Mongol Meitei Singlida Mihul Chongtre. The very term Singlida Mihul Chongtre, they are going to see Baga Chapmane Haineba. Ozagi Wai here, it's a lot of fun, irony, satire. Akoy na Manipuri literature na sagi themes gi matumi na chatpa matamda. Trends of modern Manipuri poetry and beyond Manipur haibani na ahambada Manipuri literature se matek akadang palamge aduga ozagi maphamse in the contemporary Manipuri poetry, especially in Tripura, the kadai de lege haibase ege attempt ni. When we talk about Manipuri literature in Manipur, ngan matamda lai harauba oral tradition matang lapaduna ay post-war, that is the Second World War, amasung post-war, amasung pre-war ni matang dalaagi. Akoy na Manipuri poetry have matamda. There are three tripods of Manipuri poets: Kamal, Anganghal, and the Kwarakmam Chawla. Masip palamdaba yadi. Makoy tradition na hawrakraba matungda. There was a shift in thinking, romantic oiba, nature gi oiba, wari watay mayam masi lako matungin na post-Manipuri, post-war Manipuri literature siding yang na important ois na karigino have matamla. Many women writers joined into the journey. Aduga, in the late 1990s ki loisala pa matamda, Tripura dasu ihaw lapa horakre. Then Kasar Sulakre, then from that later part of the 1990s ki Manipuri literature in Tripura, the lagi hamsi. Inaugural session de yaranga Ozata Runjin focused over Marup Haiba magazine is very important when we talk about the Manipuri literature in Tripura. Makoy na tauriba thudanga se ngasibaw chathazarai. Then matudagi haura abamatunda Oja L. Birumangolnasu highlight tawre ahamba saying karam kanda fongki haina. Adugi matung lap matumda ay huzi Oja Krishna Mongoli poetry saying asi yojaraga. Masi saying kulhumdoy na saba yang icham chamba haina haimana the children's literature. When we talk about children literature, angang masuyawri. Ako in school kaba matamda, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sun. Hi ba, manungge ba timse, angang the rhyme oy na tamise kaino. The first intention was to introduce language, mama maron. Tapi ba, koy desu. Ima na hai, chow chow, pa na hai, like pa. We don't understand, but that was the first training of introducing the communication system, the language, the phonetics, the words. Am the peep angang dagi maruthamba horine, maruthari ne bakuisi. Aduna, ayuzi, ozabi da highlight toba point mari mangale. Number one, I felt that yam the satirical oiba, directly haidaba, yam the ironical oiba point, pund. Amasung imagery ga loina na ozagi saying kasi ang tentak toba sayten ga koina na rhyme scheme na ano balo siya.
Rhyme scheme gi nungai ga amana loisilakpa paba matamda mathangi thangnabaduga tawu matamda khoi da ngasagi yamna rhythmic oiba ngasagi twinkle twinkle ga isai sakpasu ya ozagi se yamna rhythmic oi number 1 adu rhythm oiba point to 8 chatlaroi ozada yauriba ozagi lyric da maitei gi singli da mihul chongdre hariba is satirical point mana nungai taba isolation humanity gi crisis ke ama yauri sidai sida I saying the paroi aduga point kara di hiram daba yadaba ozagi the title poem see the important oi Sideshida it talks about the blockage in Manipur 2011 dagi makha yamna sangna numit chamaga kunnimu blockage to matamda Imphal Valley da leriba maitei sinje yamna takimatik yamna waki chaba thakpa phangdaba yamna tangkhalaba but the trend in 2011 dagi blockage tawrakpagi trend is still continuing blockade became a means of political means for the tribal community moina khale any protest blockade tawrakandi very delayed but maitei sinje we are going to suffer so they use that as a political tool to make us suffer aduna blockade ki point as a yamna important oi but Maitei gi sathiba mana we always fought back. Sahi tare khuntapa Nupila, first Nupila, second Nupila, ot panengba tauraga so we always strike back and recently May 3rd 2023 Kukinaka conflict ki matamda hauzik refugee oina mapanda leiba yum ki mapanda leiba mi sing siju they are struggling but we never gave up. We still continue with the process of fighting and academic balance cultural traditions a balance aroga chapanga meba akhoi 2023 da conflict leraba mathung da akhoi se muthara ka doi natteba we fought more stronger akhoi ki voice became more stronger the writing became more stronger akhoi hosik we are living with the history that later on saying oina short story oina novel oina iraka doi neba we are going along with the living tradition living history of Mathungna leiba sakti leiba akoi adugumba community amani ozagi point khara aina palamdaba yadaba amaga lei yamne experimental oiba form and structure yawi ozada playfulness haidi khadam noting basu yawi aduga magi image amai aina yam phazaba ising ichau gi maramda amakhak I flood ising ichau ase it brings destruction Tumba mango kaiba bhari mapore aduisu flood the water represent rejuvenation and reliving of life ising yawda na kois ingba yade but ichau laga the destruction pore so the balance the playfulness of the words of ichau ising ichau yam phazana ozana yam na line seasonator I really enjoyed that one aduga last ki saying ojagi sakunigi mitrang ngai bise symbolic na yamna every sentence is flooded with symbolic representation ahamboina gandhari gi mikhumse it already like hidraba late professor Nomaitham Tombi aigina pabung aibu pabung na magi sayring ama to matamda gandhari gi mikhumpi mana mamit kisan base engonda haramne it is very very symbolic you know Manipur se akhoi law and order na problem leiraba akhoi injustice mayam ase pura atopa samas nam the mainland India is blinded aduna akhoi se gandhari gi mikhum phi se lakhopa darka tarabra haina mana saying ama pura magi collection gandhari gi mikhum phi en hai ada ozagi haini da mu gandhari yawrak matamda I believe that it is very very important as we akhoi se yamna apikpa community macha ama oibanina akhoi se chungjanaraga amatta oiba wakhal akhoi gandhari gi mikhum phi se hangdopa darka tare akhoi our suffering our identity akhoi se mayam na masak tapa darka tare and today I must tell you 2014 da Tripura da lakhibani 2025 almost sahi tara gi journey se yengapu matamda Tripura literature especially has tremendously changed ahomba kayama lakre writers kayama like phomba kayama su yaujagre and I have seen that the trend is changing and it is more developing than in 2014 gi niyeng da gi yeng kanda sidai sida
Pandavga, Kauravaga, Gandhariga, Krishnaga na represent toriba mayam se ay namingoy na palamdra su yare. Saying asi angangi perspective te iragasu angangi oiba saying nate. Orbit haina saying amaga yauri. Adugi Bibala Chure Punsi. It talks about the contemporary situation of the modern man and woman. Akoy se yamna attitude problem lai hai base accept tosi. Aina hairaga na chumba aigi icha aigi isu aigi ipuroiba aigi imung aigi thabak aigi society aigi ka I centric. Akoy na I centric ai hai base lathoga akoy hai ba wahi ase pusala agadi. Akoy community, akoy country, akoy culture ase mahang thang na pusi haibagi wakalon ase laagadi aduki mate yamna phazaba future ama yamna united ba tungdu lekana panba Manipur ama oigadra haina aigi perspective ni masi ai loisalapada haige point khara palamdaba yadaba ai amuka muk ai bu popiramba pabungi wahayama palamdaba yadre magi collection ama English translation na torga to na hamba translate to ba magi saying ni adudekter mana palame. It is time to wake up the princess who is sleeping. Princess Manipuri is sleeping and we have to wake her up. Kara gadi nikpa hore mado ado haude habalati. So today also ay masigi platform asida Manipuri site Site Academy ga kusam naraga Manipuri Literature Forum amasung Cultural Forum na kusam naraga pongtho iba symposium ase. I want it to happen to more. Seminar hena toba, symposium hena toba, literature ko manaba scholars mayam tungchan ba sina kay dawi samas amada aphaba porapa gangani haibase ay githazabani aduga tumnu na layba princess of Manipuri literature, especially in Tripura, ase haudokpagi thaudang tare. Ai haiba wahay ase ngasidagi mutharaga. We have to start working on our literature, our community, our culture, our tradition. Ay masi haraga mayam dagi bidya lozagi thagatchari khurumjari. Amukahan Sagatari Anurodhabu Nasigi Symposium Larik Pebar Pavla Jiga Manipur Tripura Lorna Aru Chonamata Jam Namai Sam Sagatari Makanga Pebar Pana Villa Niking Jari Kel Minadi. Masigi Sahitya Academy amasung Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura ga khut samnaduna akoigi silaniba seminar paper session 1 gi je siga moderator wina daista familba ojam ko nona paramjari mang de election biriba amasung akoigi aiga seminar paper pabinariba ojani busu Pramdana Maya Agi Seminar Pepari Mami Kabi Rajeshwar Sharma gi Sailengda Prem Amasung Bhakti gi Masar Kaithalapam Chandra Kumar na Tripura Manipuri Sahitya gi Khongchat Hogduk Pirambani Mahaki Matik Charaba Chhatra Guru Rajeshwar Sharma na Hangoi Ningol Longnambi Lishinga Chamappan Kumbutara Tare Amasung Lining Bi Madhubi Fishing Chamapan, Marfu Tarataru,
कायबा ग्रंथ अनि फोंगदुना त्रिपुरादा मणिपुरी साहित्य की खोंगचत कथनहनगी महात्मा त्रिपुरादा सैरेंगी खोंगचत होगदोपी की बने हाइबदा परिमत्ता चिंगननिंगाय लेते कायबा ग्रंथ अनि सेनतनजु महात्मा वारी मचागी लारी प्रेम लैरांगी नाचुम अमा लिसिंग मगा चामापन हुमुतारा निपान अमसु मचानुपी अहन सुरोध्वनि शर्मा का पुमजिनबा सैरेंगी लारी जोतायो पुमजा लिसिंग अनिगा मापनदा पोंगी ख्रीष्ट पुमजा लिसिंग मगा चामापन मरपुतारा मंगादा महापु मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फालना कायबभूषण मथंगदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुराना कविश्री उपाधि पीदुना इकाई खुंनगी अंगन मतमदा त्रिपुरादा मणिपुरी लारिक पाबिनिंगाय अमदी लेबिनिंगाय लेरमदी मतमदुदा मणिपुरी लारिक फोंबा हाइबसे मसागी पैसा मांगजबा ओइरमी कवि राजेश्वर शर्माना लिसिंग मगा चामापन कुंबुतरादा लम योलगा मथंग लारिक अनि मणिपुरदा चत्तुना फोंगी कायबभूषण राजेश्वर शर्मागी हमोय निंगोल लौनंदी अमसु माधु लाइनिंगी माधुरी कायब अनिसे महाभारती वारीदा इंगम ओइना इबनी हमोय सागेगी निंगोल शुभुनाना प्रियंगी लौनम तौरदुना मनुपा कयाबु माहोनकी मापाबु हमोय सागेगी निंथौ आयुना माजारेबा शुभुनाबु थाजनबगी सेयंबर शोभा थौरांगी तौबदा मायाकी मापाबु आयु पथवा नुवाखिते हस्तिनापुर की निंथौरेल परखिना नोंगमा सादान मथुरखिबदा हमोय निंगोल शुभनाना उनकी सत्खंगनकी परखिना माबु मागी नुपी ओइना निंथौ कोनुंदा पुरखि शुभनाना माकी हौने भी प्रेमगी लौनमना परखि निंथौगु ngahullamaga menungga halaki शुभनागी प्रेम दंगावरबा परखि आयुनिंग थौकी लेबाक्ता नंदारकी अरोइबदा शुभना प्रेम गिलौनम थादोकलगा परखि निंथौगी असिंग नुशिलांगदा महाकी महारानी ओइगी कायबचिगी अहोबदा हमोय सागेगी निंथौ आयुगी कोरुंगी इमेजेरियामा कबिने येतली महाकी सैरेंगी वाहिना क्वाकी ममित नमजरबा लूरबा इसिंना ना ममाई चोना लेरबा पुखरीगी मनुंगा nga hoina chingba mayamna phongi ithak ipom machasin amatto ju ude pukhigi awang thangba adumna khayak na banum shagi sharba maisana chakthek tuna sharba machu sangbana martamani makai paibagu leiri alku ningtho ayuna macai beba shubhanabu थाजनबगी सयंबर थौरांगे तौबदा मायाकीते मापागी नुंशी पिंजुरागी चेकला मशक ओइबी महाकीदम नौ नौ न उचे की लांगु थाक्तनबा हायदुना मापामुनी थौदा मादय मशुबनाना हन्न हन्न हायकी उठ नुंशी नोन वहीना औचु हाय पारी छात्रबा मापारी पुंशिगी लेकोंदा नुमित्त थाजगा थाचिदा कुन्मगु नुपानुपी मुछकना छच्चबा महाकु मपादी तमथी मकुटना थदतिनो हायना सयंबर थौरां अतै तौद्रे आयुनिथौ हायनि शुभनागी प्रेमगी लौनम लांगदा थुरदुना वाउकी बनिंथौ कयागी वा कबीना सुने इरी उठ ताराउ ताराउ रे बाबामी मतोन तुम लगनातोन तावांग नरबो चिंबा कायना मचा खंगदुना निंथौ अमकतु आवाव अपेंगुना लमाउनना माउसे अमना मंत्री मकुत राज्य छिनदुना प्रेमिका थीबनि हायना बनवासी ओइतरे शुभनागा मरी थमनदुआ मरमना इंथौ कया सिंगी तांग लब मकुंची अमबो ओइना मांगकरी मंगी मतोकुमना an शुभना कायबा ग्रंथ जी अरोइबदा मानायु की बिनिताना परखित महाराज की मऊ ओइना शुभनाबु शेम छाबीगी उठ
वाटलिबा सिदुरदो निंथिना थिनबिरे शुभोनागी मराइबक्ता संग्रेंगी मरक्ता आन गुरुमेव राजस्व शर्मागी अनि शुभ काव्य ग्रंथ लाइनिंगी माधुरी संलप वालीदी महाभारत की जो जाति निंधुना पुंसी की अरोइबा तांक पुइना तौदुना सर्गलुक्ता मफम फंगनबगी महाकी लेजबा पुनमक साधु ब्राह्मण दान तोरकी नोरमा गानु मोनि लाक्लगा महाकी गुरु विश्वामित्रदा दक्षिणा ओइना सगोल अमुब चानिपान तीनबगी चंद्रबदा ममल पिबिनबा जो जाति निंथुंद पिरक हाइदु निरकी सगोल अमुब चानिपान लेनबगी सेलथुम निंथु बिलंगेदा लेतबगी मरमना महाग्रा माजाइबेमा सकलेंगी माधुरीगो गालो ओनिदा दानतो माजाइबेमा माधुरीना गालो ओनिबु मकुरोइबनि खंजदुना हाइजगी हे मोनि देवा चानबिउ नानाइबु आपाम नुंसी सुमनबिउ माधुरी अइहाकी मणिगी चरण अनिदा कलकी अइहाकु प्रेम की महुत्ता प्रेमना पहन बिउ अइबु आनबु वाशक ngaप मसागी वाशक ngaप अमदी मथौदां पांथोकपदा मरु ओइना खन्दिबना सकहेंगी माधुरीना निजगिबा प्रेम गालो मोनिना मतमदुदा थवै बिखिते मधुगी मतांगदा कवि गुरु मेउना यामना फजना वाही परें खरतंग असुमना फोंदोई युम अमद लेरबसु युम पानिनदि का अमद लेरबसु पापम इंचिनदि मसा मसा नक्नरसु पुकनि नक्सिनदि वांग लेविदि अनिगी वाकन सागे अनि सरानरी अमत पुंचिंद्रि पुंची पुलक पुंचिंद्रि पुन्न लेरबसु आनबु संगोल अंगु बगिबबु निंथो अहुम अमसुं गुरु विश्वामित्र केलहन्दुना गालो कोंगी वाशक ngaaknabagi माधुबीदा हाइरखिबदा माना यामना नियमदना हाइरखि इपा निंधुना एहाकु नहाकी नफमदा सेंगना योनथोरपरा सेल लौरदोना एगी हाइबा पोषक याक्तबरा करिमता ललोनबिगी पोत्रा एबु योनिंगबदा योनबा उहै अमनबरा एबु चानिंगबना चावा इशा ललोनबिरा एबु लौनिंगबना लौबा आन गालो मोनिगी वाशक थुगाइरबा ngamlaroi khallladuna madhubi akonbada haidodi achum moni deba amonda takpiba matam sangna talapa mani bisanma manghange khanbi eise khattabini mapuroiba ningje bisati singna mapuroiba gitama kathuki thawai laibak thibi aihaksu numit kharatangi mani gitarandagi lapni leibutuna अशीबगी मतुगुमना लेंजगी खंजरी नुमाय बिरो महर्षि पेनबिरो पुकनी आनबो अकोन मथोत कारबा जौबोना निंथो अहुम अमसु गुरु विश्वामित्र पेहनगुना माधुबीना गालो मोनिगी वाशक माफी गालो मोनिगी मिंचतना मलेम सिंह थुंथी मापाबुं जोजाति निंथोजु कुइना खंगुना सरगल तकाबी अरोइबदा गालो मोनिगी पुकनिंगदा माधुबीगी प्रेम फाउरखि मागी प्रेमदा मावरदुना माबु थिरपदति माधुबी लाइनिंगी ओरमने गालोना माधुबीगु मागी लोइनगी ओइना नुसिना पगोबदा मा लाइनिंग लंबी थारुक्तुना महुसागी पुंसीदा अति फलखिदरी कवि राजस्व शर्मा की काव्य ग्रंथ अनिशनतन शैलेन कैरामसु इगिरन मासानुपी अहन सुरधनिगा पुंसिन्ना जोतानु तोलाता महाती शैलेन पुंदोय खक यावली ब शैलेन सिंगी अमिंगी चंजली इबु रामचंद्र लेजनी कदाइद लेगनो लालाबाबु बहुदुरकी मौ अखोय मीरा अखोय अमत्तनी एकलेगा जोतानी अति शुक्रिया श्री कृष्ण गौरांग
महाकी भक्ति की मशक ओइबा सयेंगी खुदम खरा मखादा थमजरी अखोई कदाइदा लेबनो हे जगति मपु खंजदे लेफम ताकि मुनारायु मफम कदाइदा लेबनो नहाकु चांदीदुना ताकि नंगसिया नहाकना ngomongake hotnaduna thijage ayakna kanana haidi thirujo mondita karana takpi yeujo gijjada karamona hai chato wajjita leitham yamungana mafam kamleri khallu raga akoi pangchalle akoi amattani kanana hindu gi ishwar ningba kanana islam dharma chatpa kanana sikh kanana jain akoi amattani kanana phaijom chona sheli kanana koi khajane yeli kanana nungi kanana kongra akoi amattani aluga no sayeng akoi jotai muke mathakta kana irmani kanagi masagi kana yendraduna migi damaktabu mathawai kathiduna koina wang chauna yung khiramba mingchat yundi baru kita angkata purna chenma jiwa singi maratta koi ki ahang thakta thangat ko yabati uje ki jatta poklamba jotai uje egi seminar avas yolo jare mai apno hukum anna panjari sindulaji Hari ini Mina apa sih bang? Mira, coopera. Paune ka. Swiss, ini Swiss ke kuliah Swiss. Salutori मीना देवी को वहाँ की व्यापार की नंबर मरु है ना ऐसा राजेश्वर समागे मतकता नहीं नबी नंबर मतंग जी क्वेश्चन में कभी ना ऐ 2000 की बाई जी कोई दाम से नहीं मतक तके अदुगा आगे फर्स्ट सेशन से क्वेश्चन में तो बोले ऐगी कविता में ऐना थीरी माबो सबों यावुबा कोंथांगना काखरे थोंगदा तब में गिले नुंगसिबा खोंजेंगना हाइरमे ऐ अमुक लाखिगनी नुमिदां अथिंगबदा मीटिंग रिपोर्टा किद्रबा मतलब नोम कायना लाखि लबुक्ता साननिबा सानामजुगी लिली हुम्बा मालंबा सानागी फौजरों इथिबा नुंसी माबो इकाइरबना ममाई लुक्तरिबा मतंगा ऐना थीरी माबो कुइना हरुपलिबा नोंगा मुसुक मुक्रो अतियादा कोनाव मावरबा नोंगलेदा कोनाव नरिबा थारनसु मतु सोलबा लिबालिदा ऐना हंगली माबो नमित तरिंदिगी पुंसी निंची रवि पुरागदो नहेपिरुलिबा awana om thoiba koila tatta ningam gana sikraba mahaksu aina thiwi mahaksu tingkai hulako matamda ningam bawlo samoida sumatlaba pamjilama aini ngaki adidi Ini oi, sangat ini. Ini macam. Prepare mereka. Kajian. Pentung.
Audience-dagi ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯤꯗꯕꯁꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯣꯏꯌꯣꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ 타겟제리 Hello. Thagachari matang paper pabikiba scholarship loina ahan bagi session asi loina bada mathangi session asi su mathang oina chathana bagi damta organize committee ma edili takki bagi maramna ahan bagi session se loina balina mama tatke ujasina makhagi maulanda lengsin bina ba noluna nishinje đang yêu nhưng mà nó có thời gian gắn với nhau Mathangi session asi chair lobby gataba yamda masigi sakna raba research scholar Wangin Viramangal Singhana chair as lobby ni paper patuki gataba sakna raba AIB Sahitya Academic Award Surkhaiba Singha amaso Advocate K. Viren Singha Renana Aiba M. Kadut Singhana Phamong Langda Lengsin Bigari Ahan Mamakada Kaushinjari Nasigi Moderator Ki Phamong Langda Lengsin Bigadaba Eja Wanghin Viramangal Singapore Lengan jang bego kenan jang tadi lengan Ai kauza kare ani re kauza Moderator Ki Phamong Langda Lengsin Bigani Saknairaba Research Scholar Labdama Sigi Saknairaba Sahityakar Wanghin Viramangal Singha Matang-matang ay nagkausinjari Surukhaibang Gambini Singha Saknairaba AIB K. Viren Singha amasung M. Kadut Singha Committee ki maigi ki lengjan kudot tabjar ka pina samlaba kudot kaloina ikai kudot jari kudot tamiri kini sulpa singha amasung Kusnam Viralan
Jadi, batang sige second session na si moderator ki magpunta ngayon na magpunta na si Sinazeri. Aniswad. Yader. Aniswad. Mo yung mayang di mafamda hanya lulunya kuramjari ngasi Manipuri Literary Forum na silang no mangi oiba mafan Manipur ki adunik seri ki concept Tripura ki panduk habi yare yamna phajaba hiramda tokai dana Tripura ki district taruk ka leiba Manipuri aiba sing ki maramda maruina Tripura ki population 30,000 Malay University Manunda Sahi Jama here Tripura ki Sahitagi my concept ama route map ama 1916 dagi hodaga ngasi 1924 powda pigi phone balai mi amsa sawagna waring stadium waring maza onward saitan singaga sama ki maja ki kena sama kutham ni mga sure ngasi asida kogi modern trains di mathakta maruina Tripura gi mathakta si naina ga do bani akoi siga naina roi bio leire ahar bamute da kogi minda koi khange academy award akoi isenubi sarhagam kamini mathangda wari misa iriba kabrabam thiren loinana nauna masin tungulaiba aiba mayingbam product aduga asagi oja anugradhana Manipuri Sahitya da Yosobi Makong Ahumgi Horapada Panibugumna Tripura Yosobi Makong Ahum Leiba Kathila Chandra Kumar Adavidi Akoi Gurumi Rajeshwar Sharma Ado R.K. Kamalji Bakushi Singh Thabajai Madhamamada Calcutta University Linkatingi Tanjada 1848 Tanjada Masida Koina Bangla de Sugrami Soydan Maki Akoi Siraj Uddulana Wala Silan from Lartinga 1756 British ki Masaka Ladar Kilometer Maduda Calcutta ki picture Simadi Madunda Hujik Park Sarkar Sanya Lady from the Calcutta ki Metropolitan Hujik City Uribasi Wam the Lady Calcutta ki Park Sarkar se Calcutta Manung Salam Mofok Loki Manung Salam Adugumna Manipur su Matamada Nisho Kamla Konum Ga Manipur ki Bahu Paran Hadipsa Bahu Paran su Eki Santani Manipur ki Adugagi Apoi Bitoi Tolei Bahemba Kamusi Bigap Yakap Yakai Pom Bagi Matam Natok Sanavati Singa Lady Bemiasa Asik Mabisa Jok Bangali Bahu Parasingi Mokoye contribution direct indirect contribution length Aduga Johnstone Higher Secondary School 19th century Renam Daida 1894-5 85 ki kaida likhalaba matungda larik laisu tamba yabagi matung khudung chaba laga angang haldi singna kumol chawadi singna irabadi singna sei thorpa aduga Tripura ga Manipur ga comparative ama oilagadi
merger integration and even nong that is minaki statehood phamba nong that is statehood phaminaki aduga Tripura di British makhada pon khite aduga ni British ki lamda zamidari oina sakla rusna wate lerme Manipur su matamada Loisan Gabi Matunda Union Jack Piran had a human Matunda Manipur dan no sector mama I go never see the U give a medical state saying ah bida call on sack number wakil lady Biam see the anu walking for a forgi Madu da state like a poop about saying I go to Tripura the day Kramai don't do that Lieutenant Starry 14 the overlook Madu in a going to be research the over was out no my team Urulatana Masiki supervisor would talk for other minority the a critical study of Manipuri poetry Hagaki Matata Vaslam Bhagatna Masiki Matanga Peparama minor research project Ladikama Homani. Home would do the Aquina, historical point of Hirutipura Saitaki, Homestead Akuni and Pada, Ahanga, Rupaka, aside of Hena, Matanga, Hamunibul, Migi Mamanga, Mashana Dadi in the layer, but Larik Dhumrai Ujana, Low setting the problem song I know 1970 like say, Pongi Kanagunda, Masi long at debate Malaki. Masi de Koi Dhumrai said to Puragi, Nate, Masi Asami Manudistan Gadamana, Dhumrai, Masagi Daidida, I say to Puragi, Mishani, Bongauda, Bogas to Puragi. Akoigi Zumidari, Diamond, the Pogoni, 80 Puravi, Naina Masana, Kanatorami, Madugi, Wakalda, Kuna Yemedi, Tripuragi, Hanba, Saying Larissa, Tumragi, Ring of Tumragi, Low Saying, the problem song in Ogandoi, Adu Maranda, Tripurada, Ujik, Mui, Kapuzi, Tukiva, Hindele, Giva, Literature, the contact from Bonimatanga, Adu Mamada. Honji Larry Popsy, Tripura, the Kunihan and the Inglaterra, Yanglabadi, Tripura, Ham sitting in a Sakana, Shanders and Big Puka, Kanariva, Seta Bratagi by saying in the Tripura, Manipuri loan the Eva, 100 saying void. Risasi Matugina. Katila comes under Kumar 1905 Tapui, 1905, Larry Thumra, 1912. Guru Mayam Rajeshwar Sharma, 1917 da, Rajkumar Komojit, 1924 da, Soigon Suresh Kumar, 1933 da, Rajkumar Jitendrajit, 1936, Hawegam Ravindra, 1944, Nosadabam Niranjam, 1948, Mayangam Ramgopal, 1938, Mayangam Nilmani, 1949, N. Prabhu Vijay, 1941, Kaino Alamuddin 951, Nogarakom Rohini 1939, Il Dilip Kumar Singh 1951, N. Dalakishore 1936, Y. Gopika 1938, Naurim Sunamani 1948, Oja Mudum Chitra 1942, Nur Rahman 1950, Tekhil Lamam Deven 1948, R.K. Norendraji 1941. Ujigari ba kogi Wajar Singhi 21 mami asika list later sida. Wajar 21 singchina directly indirectly Manipuri Sahitya lamda Madura Jamung Jiti Natana out of 21 except Rajkumar Jitendrajit. Hi, me taking that Rajkumar Komojit Sahitangi Lami Ahumka. Aduga Swigam Suresh Kumar saying Ahumbrong Irami. Nongarakam Rohini saying Irami. Aduga Jamung Jiten Natabata Atile out of 21 Mui Kamusing here saying Kudu in a Mapunsigi, saying a Kudu Tamami. Aduna Tripuragi scenario the Aquina. Wajigi Nene Rui Kamusigi Matanga, Harma Pewina, Aquina, Masigi, Nasigi, Hiram Masida, Nene Rui Amawina, Sakai, the AEB, Kami Sarakagam Gaminibo, Pepar Latopino with the Mayami, Madi Coxendary. Leadership,
नहीं क्लेसी हम लोग क्लेसी तो नहीं कब करूँगा करना Nashigi Session Nashigi Ikai Kunaraba moderator paper Pabinagadoriba Oja Ani Amashun Man the election Biriba Oja Kudimaki Mapanda Ahamamata the Noluteri Amashun Egi paper Pathakter paper gi subject Bira Pashi and Hiranmoi Shimhogi shading Lariki Matatani and Hiranmoi Shimhogi shading Larik Lanmi amagi nungshi shirinda mitin ama. En Prafula Vijay Simho, Nantigi Diget the Shapum Lakiba, Kabini, Kabiyashi, En Hiranmoy Simho Shaklot Ming Sidi Naduna, Mahagi Ahan Bashiring Lari, Lanmi amagi nungshi shiring, 1986 Ingi, February Thada Pumki. Larik Ashida shiring Tarahundo Yaudi, Lamai Machina Kun Marini. Lamai Machingi Matung Inna, Larik Ashi, Mabung Paba Larik ni Haibada Matik Jade. Larik Ama Haibada. Larik Macha Haibana, Henna Jumi. Publications ki Lamda, self publications lag Badagi, Aiba Masha Mashana. Jamshinning Balamai machine Jamshinari, Mashichatna the Banati. Adubu, rules and regulations of book publishing gi, page count and length guidelines ki matung inna. Mapung Paba Larik Amagi Lamai machine 60 Dagita Dana Pan Gadabani. Larik Ashigi Wahu Dokta, M. Ram Gopal Singhanashu, Larik Maja Haina Parbiki. Aiba, Aikoina Jackson Jagadabadi. Lariki quality galuinana standard size amashung standard page volume maintain tauba haibashi. Kabi N. Hiranmoy Simho modern Manipuri shiring da khutha khiba kabi shingi marakta shingtha nariba kabi amani. Revolutionary activist Hemanga Bishash Hijam Irabat amashung kabi Shukanta Bhattacharya gi wakhalon gi khudung illiba kabi amani. Larik Ashida Yauriba, Shading Shinshi, Madu Oina, Makal Ahum Thokna, Haibayai. Marxism, Humanism, Amashum, Realism. Marxism ki Wakhalonda, Shahita Haibashi, Juga Dharma Kakta, Pungok Badunate. Shamaj Amagi, Nunda Pumliba, class struggle issue, Mami Yamna Chow na Ladybani. Philosophy of Marxism da. Economic environment ka miyoi bagi aesthetic consciousness ka mari ama shagat bagi mi imshu thamle. Social class struggle, production system, wealth distribution amashum makhal kayagi social power gi impact ku mashak takli. Samaj ki manuk charna layriba miyoi ama oina kabi khudingmak samaj ki matam gi dabi bu Tungoi na bangamdi. Mathakta Panjakri Bahiram Shimshi, Kabi, Hen Hiranmoy gi, Shiring Dashu, Yam na Chow na Mamita Bathini. Hen Hiranmoy gi Shiring, May Numiti Wakhalda, Thomi Amagi Punshi da Hinariba, class struggle, economical struggle, Kushuman Matik Jana Pangdaba Hiram Shimshigi, Mayukta, Kutum Shingli. 1886 Ingi May Thada, America ki Chicago Shaharda, Nomagi Numitta Pung Nipan Thabak Shubagi Tabida, Thomishin na Lanjang Langkiba, Mathangda, Pulish na Bom Lang Shilappa, Amashung Nomay Kapshilappa da, Thokiba Mishimina, Adu, Hay Market Tragedy Haina, Malin na Shakhang Naki. Mathangda 1889 in the Megi ahan banumit ashi May Day palan tawbagi lipnaki. Shamna haibada, May Day haibashi thomi shingi, haktan bagi numit ni, unity gi kudam ni, thomi shingna lanjang kiba, thawai kathok kibagi kudam ni. Kabina hairi, thomi shingi punshida May numit gaya lagi, anawba paujil gaya bunduna.
अदुंगै मेगी अहन बनुमिता शिकागो शहर दा थोखिबा नुमित ngasisu adumak thokli adubu lebnakhiba ware paikhiba thabak thauram kayadi ngasisu mapung phadri malim asida launam namthak yaudaba ashon babutu happidaba awang anim naidaba khan manaba samaj amalin khatpagi manglan ngasisu taibang phaudri kabi gi mayekta quote aigi wakhandadi Jahunga hukhu mangani mag me numit ngaftani angko me numit ki wakal lamai manga aikhoi gi langjang ngasi sulep tana jathari amasung manglan mangphawna bagi langjang da kaidongai ninghan nadaba mashini kabigi wakhalon marxism gi wakhalon chin ba kabigi thangol adu maya thauna pheng labra koba Sharing ngasi hek parubada Bengali amasung Manipuri shingi Jarul kayagi thamoida mayek lana haktuna leikhaba hemanga bishashki ishay sharing tumar kaste tari diyo jode ishan bhaide amasung hijam irabat ki thangol adu maya thauna he lauba ningsing labangamde Sharing ashigi nungi arthadi lomi ichilinaw shingna masha gi khutlaibu maya thauna thamba amashung matik mathauna puthokadabani makhoina masagi law mahi marong ngakshinba amashung landarak pa yekna babu tuhatpa ngamnanaba Sharing ashi Law lok pagi symbolic invocation khakta nate exploitation gi mayok talip nanaba amasung isha gi hak tan bagi damak jathaba protest ki symbol amani sharing ashida kabina miyoi babu mashagi mathaudang amasung hak mashak khanghan bagaloidena protest ki damak jekshin thawrang lawbada thawai hapi quote he lawmi Thangol adu maya thauna pheng labra sana ahingba machugi haijing pharaba phauna liri numshita haina humna gaudiba nahaku natra thangol adu maya thauna pheng labra unquote thangol adu maya thauna pheng labra lamai mapan lan amashung nungshiba anigi marakta nungi oiba achetpa wari amale mari amalairi Chiraba khudong thiba madam khaktada ani ashigi ashingba mashak khangba ngamli lairi ashigi mingthon oiriba sharing lanmi amagi nungshi sharing ashi lanmi amagi thamoida nungshi bagi ashingba mashak ama kabina yeknaba hotnabani lanphamda neutron missile gi mayongda lanthing naba matamda nungshi bagi maithong amashung Minglen na lanmigi pukning panggal hapagi shaklon amashu yekli mashina langi shathiraba phibam rakta nungshibagi shaktibu mayek shimna udli quote kodo hanba yakai dringe hamuk ahing thenglaga neutron missile gi mayokta namgu aina karigumba nungshi mingthol banduna thamoi nungda kauraga lauko nang Shoidana, unquote. Lanmi amagi nungshi shining lamai daramani. Hingningba, bunshiningba, shikraba matungdashu, taibangi thamoida, hingna leningba haibashi, miyoiba khudingmak na pamliba ngaktani. Adubu, mashagi oijaba khakta, taaliba ngashigi samajshida, miyoibashu, shaklon kayabu dunajali. Launam namthag amashung, tat pat ki taibang shida kabina hari quote karigumba aina laikhidraba thoklabadi ningsing luga numaru matam mangna amukhanna nakhoigi makeup ado mutki gani glycerin gi birangna unquote hingmingba lamai punundoi sharing ashi human values mami shamtha bagi mayek sheng laba khudamni medieval period ki amamba jukta shelthum wakhal lawshing amashung sanskriti gi oiba values
लेखा ताबा मतमदा 14 शुबा सेंचुरी दा फादर ऑफ ह्यूमनिज्म हाइना खंगनबा फ्रांसिस्को पेट्रार्का की लुजिंग मखादा ह्यूमनिस्ट मूवमेंट चथखी ह्यूमनिज्म हाइबशी मियोइबा खक्तदा नते शादा भावबा मशिगी मगुन अशी यावरिबनी अदुबु ngashigi samajrida miyoibadi shadagi shuhen tolabani aduna humanist movement ki renaissance amaga purakba mathau taraba matamni hojikse la shading ngashigi samajga yamna chunana kabina khudol tamirakli 90 decade ta Tripura gi ayamba Manipuri sing economically weaker section manung chalamli aduna कवि एन हिरणमोय रोमांटिसिज्म दा तावदुना लौबी थौमिशिंगना नोंमगी चरा तान बावारी बपुशिबु रियलिज्म की मिएंगा मशागी वाखलोन फोंदोकी कोट शैलेंग लेंगलगा लौबुक थमना फौ ओइरबदी अइगी थमोइदा तान थिल्लु